Dobar dan svima vama koji se sada uključujete. Uživo ste na kanalu Radio Televizije Atlas. Pratite emisiju 5 do 5, vaš omiljeni poslijepodnevni porodični koktel magazin. Mi priče naše današnje emisije nastavljamo pričama iz kulture. Naime, sinoć je u umjetničkom paviljonu Crne Gore organizovana izložba pod nazivom Riječ, slika i neprijatelj. U pitanju je trodnevna konferencija koja je danas završena, bila organizovana u hotelu Ramada u Podgorici. Sinoć je za mediji zvaničnike otvorena izložba. Izložba će biti u umjetničkom paviljonu u naredne 3 sedmice, stoga ćete moći uživo da je pogledate, a da vidimo kako je bilo sinoć na otvaranju. Izložba Riječ, slika i neprijatelj u okviru trodnevne regionalne konferencije o medijima otvorena je u galeriji Umjetnički paviljon u Podgorici. Zainteresovani će na izložbi u naredne 3 nedelje moći da vide, kako kažu organizatori, više od 1000 primjera medijskog izvještavanja na Zapadnom Balkanu, ali i širom svijeta, koje predstavlja direktno kršenje svih medijskih standarda i normi novinarske profesije. U Umjetničkom paviljonu su tim povodom izložene naslovnice štampanih medija koji predstavljaju sliku i priliku problema koji su eminentni novinari i medijski stručnjaci sa Balkana i Evrope pokušali da predoče u okviru konferencije Riječ, slika i neprijatelj. Uloga medija u procesu sekuritizacije. Otvaranju izložbe su prisustvovali predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović, predsjednik DPS-a Svetozar Marović, ministar kulture Branislav Mićunović, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša, kao i mnogobrojni predstavnici novinarske profesije i medijski stručnjaci iz regiona i Evrope. Predsjednik Upravnog odbora konferencije Ranko Vujović napomenuo je da je cilj izložbe bio da se pokuša kroz slike prikazati što znači kršiti novinarski etički kodeks. On je iskazao da će sljedeće godine ovu konferenciju pratiti i dodjela nagrade za profesionalno novinarstvo. Urednik izložbe je Branko Vojčić, novinar i publicista. Ovu izložbu 1000 naslovnica novina pravila je struka, što je prilično neuobičajeno za ovo naše vrijeme i za ovu našu sredinu. Neuobičajeno jer struka, nažalost, ne pravi više ni neke novine. Griješim li ako kažem da je ovo slika o našoj profesiji, ali i dijagnoza stanja društva u kojem su mediji i transmisija politike i njegovo središte. Imali smo primjere da politika upravlja medijima, a sada smo svjedoci da mediji pokušavaju da upravljaju politikom. On je naglasio da je ova izložba o dometima slobode štampe i izražavanja, jer je to temeljno ljudsko pravo. Ovom izložbom nijesmo prikazali izuzetke, već ono što je, nažalost, postala praksa. Njemački filozof Habermas kaže da je štampa jedan od najvažnijih diskurznih žila kucavica javnosti i kao takva dijeli sudbinu društva i u bolesti i u zdravlju. Sudeći prema štampi u Crnoj Gori, odakle je najviše eksponata, domovina nam liči na čudovište. Prisutnima na otvaranju izložbe obratio se i doajen crnogorskog novinarstva Danilo Burzan. Poštovane koleginice i kolege, profesionalci, vaš zadatak je da učinite da na vašim narednim susretima bude malo više optimizma, a ja evo obavljam svoj zadatak. Izložbu proglašavam otvorenom. Hvala. Ispred Ministarstva kulture Crne Gore gledaocima Atlas televizije obratio se i Željko Rutović. Zaista zadovoljstvo je biti učesnik ove konferencije iz razloga što rijetki prostori Evrope promatraju lice i naličje sekuritizacije. Crna Gora imala je čast da veliki broj referentnih predstavnika medijske zajednice, nauke i akademske zajednice promatra probleme i izazove medijske sekuritizacije. Naravno, veći nivoj medijske pismenosti potrebni su i tekako i crnogorskom društvu i ovo je jedan dobar pokazivač pravca kuda i kako treba čitati medije
Dodatno, večerašnja izložba govori da trebamo stvari posmatrati sa distance i da treba posmatrati, da kažem, da je skriveni i neskriveni sadržaj koji na večeras upućuje ova izložba. Zaključci konferencije nedvojbeno ukazuju na izazov nove vertikale medija, poplave spektakla i konzumerizma i naglašene sekuritizacije prema pojedincima, prema sistemu ili prema dijelovima sistema, prema zajednicama i prema državama. Dobro je da Crna Gora prepoznaje svoje mjesto u ovoj oblasti, opterećena svojim izazovima i problema u okviru medijske zajednice, a više nego nužno je da u krajnjem ili prije svega medijska zajednica prepozna ove probleme. Niski nivoi samoregulacije su izazov medijske zajednice, ne može se tek tako kršiti etički kodeks i sloboda se vršiti bez odgovornosti. Na jednom kraju slobode mora da stane odgovornost i vjerujem da je ovo više nego kvalitetan doprinos koji ukazuje i pokazuje da sloboda mora biti skopčana sa odgovornošću. Svaki oblik sekuritizacije prije ili poslije koji se odnosi od medija prema društvu imat će svoje negativne posljedice i želimo da ova konferencija bude preventiva za svako sadašnje i buduće loše činjenje medija. Izložba Riječ, slika i neprijatelj održava se u okviru istoimene regionalne konferencije o medijima i trajaće 3 nedjelje do 27. novembra.